Dobar dan, povodom Svetskog dana zdravlja koji se obeležava 7. aprila, učenici osnovne škole Dragiša Luković Španac sproveli su mnogo aktivnosti. U odeljenjima prvo 2 i prvo 3 održan je timski čas na temu jabuka. Prvo smo pogledali predstavu Uobražene jabuke, zatim smo radili na tekstu, vodenim bojama slikali jabuke, otiskivali jabuke i izveli lutkarski prikaz priče. Učenicima od 1. do 4. razreda prikazana je prezentacija koju je pripremio Institut za javno zdravlje ciljem obeležavanja ovog važnog dana. Naučili smo šta je voda, koliko je važna za sve nas, kako da ne zagađujemo vodu. 1, 2, 3, 4! Bavili su se reciklažom. Trećaci su pravili postere na temu Naša planeta, naše zdravlje. Zdravlje na usta ulazi, kaže srpska poslovica. Zato smo se nezaobilazno bavili piramidom ishrane. Zato birajte šta jedete i u kojim količinama, jer zdravlje je najvažnije i nema cenu. Povodom dana zdravlja izveštavali su vas đaci reporteri Helena Milenković, David Vukojičić, Luka Gajić, Sonja Vasiljević, Nađa Panić i Vukašin Marković. Pozdravljam vas iz osnovne škole Dragiša Luković Španac, đak reporter Ognjen Aleksić.